Yes, omurebe witu wa NKORE MEDIA TV oriota wasibota nibigenda bitokwa hono hori ndi Beazini zedije serebu wambara turiya murembo rwambara no tukwereza kandeji ni NKORE MEDIA TV nimba ninkwakira njangu Gamba Nogu serebu wawe owo nkuba nyine nimba nimukuretera ngo gambe nawe uganire nawe ningasha kusyeho ecota kumanya aija ganire nitwe kandi tufune ebikusinga yo ndi Beazini zedije serebu wambara kandi nimba nkwinire chamani erizoba natungo mugishago kugira ngo natayisa uma president Western region okwe mbera beshongozi Western Ankole na Kigezi yes Western Uganda terari n'abatoro bakwaterine twakwati nonga ukati ati nibigenda bita tubine rwari banzo twirora musiye n'abarebi ba NKORE Media so good no kwanza kusima ba NKORE Media mwambe azini kandi kimuri omushinte kimuri abamani ejo taro kubusa kana no kutwakagisha kwija kugambana n'abantu baborengera uizoba na n'abantu bora bakutoreba NKORE Media we wow uma president bagambere ngo uri uma president I'm the uma president NKORE Kigezi Kabaka Symo ni izina ryanje office riyo tukahura ngo ibintu bya uma biri mu science taro kintu kitari mu science science is a study of living things and non-living things so harimo ibifire n'ibihurire konke ibifire bitaba byinje bikacere bihurire no but every ninje bihuriye nibyo byinshi ibifire nibice just kugira ngo abantu mbakunde ibifire kusinga ibihurire so Kabaka Symo wetu inerizoba ari NKORE Media TV utaka subscribe indire chikoreho utakayibwa ndaha wa mire Martin Fashions yabikora ibikumba yabikora no tukuba tukwereza baserebu mwena mwije mufune byo kujwara ufune chikumbe chakabi anu ya ize Mbarara omurembo rwa meya Kachebezi nimwe tukuba turi so kama ningashika Kabaka Symo uma president generally nindeba hatigambo Mbarara City Festival kandi na mununga ncona ajira tuganire ninga niwe ntiwajira ngo ijo ganire n'abarebi banzo tu elaborate indire munonga akigambe ikigambo cyo Mbarara City Festival so ikigambe cyo nkihayo oburunji bwa Mbarara City Mbareka Funa City wancenga emyaka nyuma haho 2019 so twatushemeye kuronshinga city jo nka bwa corona tucyabatsika so ubu nubwo bwiro butushaze no lockdown before lockdown ekutandika so lockdown ikashanga tune system wento atamburamo no bwakiboko naki but right now turigireyo kanso yambara ibimirwo mu road Kachebezi na nabanda abahumuriza group basayise papa sayise murari na nabanda aho abarigiriyo bakekwata bakagera ngo ekinte kitushemerire kukigaruka mukandi so batebekanise biro binabyo ku 12 kugira ngo tufoneho Mbarara City twakire city umuringo gwo mutano wanyitegereza ko kugore moto ururembo rw'abaga wagora pichi obaga kamera nkoko but still here nturumuntu kubagire town so nituranga tuza kwakira Mbarara City Festival hari Mbarara City Festival mu bintu byinji because of course ntwantworeke town obuhangwa bwayo burunji bwayo because nakubara abantu binji harabarambuzi harabararuga heru harabantu abaha abarebize kuja guzana ito town so ntwantugamba Mbarara City tikigambo cyo harimo ibintu birunji harimo ibintu birunji harimo eclipse ahigongwa wanyetegereza aho bwira kabiri rero harimo mugera gwituruwizi harimo ibintu byinje muri Mbarara mu mashomero gebyafayo zantare school harimo amahembe gente beno harimo ibintu byinje munonga harimo za university sonto ebintu ente ya NKORE ebitoje many things everyone muri NKORE ni expecting amwe bitagorro tunywa mate bagire hari aho ahandongo aho yenye naho ahandongo NKORE ine culture n'abataguruzi wanyetegereza abantu abebyo bahangwa abo kugamba habangwa bwa NKORE bakabweshongoraho abo bine kweshongorera abagenyi n'intu inabana bo kitere ndongo ejeroho yamani ni expecting ankiwe nka uma president ncho ori involved do munshonge so iwe side yawe munonga ni entertainment ncho banyetire so mukura guruka ningashime yababe ba organizing abajangu Symo wa kwata department ya entertainment yendongo yama so ati we imwe package yimwe na that very day nka entertainment niye hancho tukwenda munungu ishijenderwa shitu because omurchiko runa funero mugisha kuzamo rwa planning tukabashaba ngo baturekurure kintu cyendongo
at least ebichweka nka 95 kuba hati kamiliyoni taine cyakwiza ku showcasing aho muri nkore yero kufuna center akakora akagaruka Kampala. Yes, ainizi narahango kana entertaining abantu, but we bring him for the purposes wenshonga zachi zo kutera endongo akagenda konka abana baha bine echango kibakomanya handongo yankai yambara so tubahereza almost kabahene bichweka 98 tweta nkomweshongo zo mwe ninga babiri ninga 99 so batira abantu endongo na no muntu abira ryo music yitu nebura mu music investors abagiga bo kuteka mu sente because waza kureda chikeje na kamiliyoni ninga bebe kuru still nawe hata ina achine promoters aba kumuteka mu sente so njimaisa ngumwana waha bana binja bahati twine music investors twine abantu kutamiza konkana umuntu nateka sente hakora hakoreba so abagiga bari aho nashanga riyo mbara natere ndongo ya amboro yone yaji yamututwire onkata kumanga amboro yino wakoze no wajitiri yaman so chinde ndi muningi kushobora so bataka chance ako nitantu kubemurikira bakacuma bahi batureba mayengo harime ndongo ogogo mshano ogo wa ejeji hardware eje ya hariya nanka kashi ogogo munywano wa Dikenzo ogo kashi kashaka twaha kashaka nateka akaja Dikenzo ayintegereza ya na wasakwa ya murebero business konkan ababo nabo nchanche ndatuboreka ngo on ground twine habana bo kutera ndongo akobasa kuzana rurengo rwa Africa akatera ndongo ikanoga sasa ntaka kutwire kirimi okigyara NKORE Media TV omukuru Symo kuwa Gamba Chambara City Festival na performances z'abana bahanijuka ho Kampala umurundi gumwe akariyo KCC Festival so omugejo KCC Festival bakareta Diamond Platinum kandi abana bari Kampala bine ngoma titukabasa nko kwera Mbarara City Festival titukubasa kutera entertainment yitu nk'abana bahabona bakazaho bakaperforminga taresero waheru. Yeah, times we twine kwikiriza ngo hariho abantu ijo nkabandi jinja Spice Dana ya stage yona yayo sya ata bouncers ko baje kuzobera abantu kwija ya commandinga audience ngo ekoreke eje wanyitegereza konka audience kaba commanded yara kakoraki kwije kandi hari umujongo zo babe nako bari hakabeta bakanga koraki mbene ndongo ye inamana gayo daga vibe so nteko kwikiza ngo abarasitaba nabakoraki nabatsinga kandi okuba kwata tukubarwanisa twine kuba haka platform konko kuba haka platform no magezi tukabareka unitwe twekunda tukabasya tubakakasa ngo ndongo tukozereke tujine wanyeje so nco ntakwajire cyo tucinto kugira ngo tubabinjire kimwe tubasagwe tonka babiri ninga basha tukonkesha asagaye kintu kirekura abana bahe baha wanyitegereza twantonjerayo ekikwatire na Mbarara City Festival tureba flyer hariho igongo karicho center kuna nintamburaho ndiganiraho nabamwe abana bo mabacakaze baja nkonkogo mutire hare abwinchi that very day biro bino ku 12 mutakorero muri Mbarara University ininga nka abona bo kutwara orugamba turebere flyer kandi handikire wigongo so tukuja ngo natwara orugamba gongo no bamwe aba sponsors ngo kugira ngo ikivuno kikubigongo because ikivuno ne kuberi yo mtown henyine in the city center twine stages ko murina ntubaza ku area hagati aha nankare area tatitwe ari turateke kuno yo wa ajipu ntuteko korekora kugira ngo burukona yona eze mu stage nanka gundi yarga ko ishongora hagenda ishongore hari so something like that twachakara so Martin Fashion is twachakare biro bina so na Martin Fashion is ine kuija omutuku suja kuzorembo rwitu rwambara so twantuja kuzo hariho kushashura sente no ndongo ne yabushe nebyabushe ebintu byo bishashurirwe ngoko goramba jangu Yesu yakoze reke erumwe miringo ebiri ebiro bishatu ntukuba turakacheka abine byo kuoreka bakuza kwenda kuzagura medara mbako bitwara bamiza baza soda babia na nabachi nabazaka cheka mboreke bintu byabo cheka namwe kutamuni free mbata stores mbazuguza bako bigura then hakubarona na prime minister sort of ya then rona bajenye bakumba mbare bintu byabo konka nyoye endongo yone yaman ngina beshongozi bine kwekwata so festival neja kutandika kasheshe ndero mukasheshe tumayo ntukurara street twachakara chao so mrebi wetu wa NKORE Media ntiribe yazini ZDJ Serebo Wambara na tayisa uma president abwa Western region that is Ankole Kigezi Toro and Bunyoro
so narwenzo baza utoro nabuzine president sababo nyondi ndio Ankole Kigezi but I'm the regional coordinator yeah, okay for the whole region konkabwa president ndio Ankole na Kigezi yeah man yes kashi ni chanche ndobyeshoboro mwitondobere so mwebare kutukunda nsimira kimwe abana bakwajara Ankole Media Urban Electronicals aryaho sima mukama kid hanu yambaga tu street na bane mu electronicals zakabi we mushikire akwereze byakabi abakutureba abeshongoza umwe n'abasupportinge from day one nimba simira kimwe kandi na nimwe nkawuma mwe bari kunda Ankole Media mwe bari kutambura nito kandi mwe yongere kutwe kwata nito ntubayamba TV yamanu munonga yeah no kuyamba of course aha tukiri ari Mbarara City Festival yeah man ni kintu cyo muntu ayini kumanya ngo ayini kwego mu festival ninga kintu cy'injawure cyo muntu ayini kwiyama uko muntu wambarana no waheru yamba harumwe byo buhangwa icyo neco ko banzo muntu ayini kwega buhangwa bwambara ishagandi hari binte byo muri Mbarara iwe byo takomanya ayitegereza ibyo nabyo no kubana birebe bwiro cyakandi hari business abine business kwenda kuza showcasing ibintu byabo nabo bine chanson tukora business tushemererwa twakire town yeah man I get you afu no mukama ni wamuramuza back to music na position yorumu ya uma yeah man music emerireta ya Western Uganda nkabanta bori kwebembera research inayoreka ngo Western Uganda niyo gukora Tarara Central as far as music kwe kutambara ukwe kugenda ne korakorana kandi hano kireba namazima because recently imyaka ya wironke 5 ningi 10 ko shanga twinabeshongozi batakurenga harwe kuza Kampala but so far tubarabeshongozi ni nkora Tarara so nkibangi manyisa ngo kandi tukubora kusiyabeshongozi batano abo kumanyo muri Kampala ngo abo mu Western bakorashi nabaterenda ngo nango hirona Kampala na Busoga wanyitegereza ya man so ninkoreka ngo ndongo yitu eremune kura speed ya higuru munonga nindeba nyonanye na wagamba cyo kuforonga music ngo mwaba kugiforowinga n'abagitwiremo nindeba music yito ijere negera mu competition na no kukura within this just last 3 years kurugenyu moko shanga gape riho rwagati omwari koraje abamukuratire ba katuje ngo okarabarya omukuratira rinka nyihanga wakira hariho gapu mpango konkati ntureba competition riho nabana ne bakoraje tugere ngo omyaka ejesha to yinkugamba yiturebere mu change ya man nico kigerese tukafuna mu music as business so har business na hata ko baharo competition so tukafunaho some entertainment tukafunaho alpha music tukafunaho some other recording labels ebya bebitar hobby for hata abone bakora business na leta mwechongozo ya branding aje nkaki nkomwechongozo but before mwana karago wabo mucharize kweshongora gurize muhogo ashoze cheshongoro apambana na chapambana nacho takumanya music che kumanyisa takumanya kwa kujikora musente so achikatera ati yairwa bamweta hamfiviri na nambaga ya ishongora abaresi yayongera hagaraka tahankai agaruko mucyaro so nico kizube cyabecyo konga hato muntu naine mweshongozo we ya sporting talent ine kugiteka mwesente zatire muzika korachi sikaruga mu kuko buryo business yawe jino takutahamana minji kureka ngo yakorachi so nico cyo resere mu revolution ejo kugira ngo turumuntu funa talents then hataho cyareterana nabandi abana babe barye nyuma bamanya ngo yayeshongoraje inarakorechi aha tijaga twaga twafuna mna individuals abize bine passion ya music yendongo anyitegereza harimo abantu individuals bizakaje bati hatanka kacece imanya kurgaye kwa ratanamu because ratanamu no mumba banze kutwara indongo Kampala akarimo amana ga kacece yeah karimo amana ga kacece anyitegereza warabeshongoza bine ba Rastadogo ba simaino bwako ba Rage akarimo amana go ga kacece wanyitegereza kandi kacece akabiri exposed ankahi omcentro na nebindi bichweka wanyitegereza so tukafunamo abandi individuals abo n'abandi binje other personalities ba Dane MVP ba himwe buryo munjere ba Beyazini ZDJ mwe n'abantu abine passion abadi muswaga na umurimo gwo gukora gwo kuyabeshongoze n'umurimo gw'amana munonga actually no kore kintu cyangwa munonga kusingana no muntu ari kutereje ndongo wanyitegereza change fundamental change mu ndongo yitu
yaman tukuriro kuhendera ntini Kabaka Symo ndi Beyazine ZDJ Serebo wa Mbarara NKORE Media TV niho tukuba turi kandi ho muno reba kandi mpamya twinegumano garuka no ganira abantu up to festival day na festival yaho gumoyije twotiri performing nashanga already yari booked nimbasa kurugaha ndete Omega kandi ayija kore Kabaka Symo yanaku performing ekiryo mu central itwe kitaka bwine nitwetaga tikikariye jorevo. Yeah, because whatever nabona kwe batandikire because by then bakabina of course bakatanga kare. Take an example gaperi rwagati ya Royg n'abamukuratireho na n'abakuratira bakuratire Royg noraje ho gap mpango tinkuba nani nyenda kureta tipo urasho nashanga tariho nkimuka nkareta nka let's say nka famous nora famous nakorecha tipo so nitubasa gukora chikukare video. It is a gradual process. Nabo bari mu kugamba nabona kwe batandikira bakatanka bari nkabashatu nka kameriyoni bebe kuru nabo buwaini hatizira muki abandi baguma mbiziraho konka nabo bwiro bwabo bokoshanga nabo mbapambana competition ekoziriki eri yabo bonka so nacho nico kiryaha so nkimanisa nitwe music yitu eriho munekora kora namnonga harga mwebe binde byenkokora ebyache byo kutendezana because no reba abo kubabiri waiza kora yabishongo zabaroho King Saha abashiba abo bona bakarabo mikono yaba good life barabo mikono yaba kamiliyoni barabo mikono yaje ba Kenzo baza no mga rema bazo mugagamero bayishongora wanyitigira so no rero naba hina hibakozereki ina baba kwatireho umundongo muninku barra yone ya Uganda hamwe abantu bacha bayerese if not nabasa ko no kubahataro mweshongozo wa yerese latine hakozereki so ababa nabaroho hati idarero bagire batakare banke kintu cyamana munonga bariye se kugira ngo bareke ho rigase no bwara bayarigireho bagire ngo nankaka koraki because no wo kweshongora taro igita kweshongora tumurunji no bwa kweshongora ata naza kusiyubwire nakoraki na ruga form kuya ruga form what next wanyitegeza because tubakagumamba jangu regi no kusiyubwire shange ndongo ye yakoraki ya hatara abana baresere kisi yaba ambroy wanyitegeze ndongo bagitaru ngo rundi bagitamo creativity hariyo producers abarumbija endongo magiteka muki creativity so you must accept change kandi wagira hidare rindi no kugira ngo oteke ho rigaso yombeke wagira wazaho nuko tshime kubantu kora tuti then abana tukabahereza umusinge murungi. All right, iwe ori kutureba njiri Beyazine ZDJ katuriari NKORE Media TV nyine Kabaka Symo uma president Western Region kandi aryaha abwambara City Festival ekuza kubaho biro bino ku 12 nituza kutahiraho na Meya Kachebezi. I think you take us there. Yeah man. Tuganire na Kachebezi na wakiganire watugambire kugira ngo abantu abahamizo mu rurembo urweye ne hakubari muke. Na nishabohereza abantu obugambo bwa muheru obanzohereza obuhabuzi abeshongozi ya beshongozi no kubagira ngo ekinte kiturumu nekitu tokatunguka wenka tokatunguka wenka so njo kurebera abahinda ningeze nsezo kusingaho cyo kufera kuno uyo muntu wabomwe no biyanga rito ryo narwaracho rushenyuka yetegereza so abagira harurengo yafandika chance mu sporting talent seza hansi muzukwatereho musehere ping handi muzete muzukwatereho kujya umwana murugaho habone cyaza wanyitegereza aho kimasa ngo ndongo yitu area trend nunji na harugaho hakuzaho hakuzaho hatumana ko kumerita wa mutiro marayimaraite na wayefaho ndongo yemwe yimerera tukamanya connections zeze yakora nzibaza kusinga zawe hatuwarengeho because abaresere Kenzo bakabatakaza twaraga BET konka wakakora kaba Bobby Wine bakata yaman we yakora ki so you see what I'm telling you but now everyone is proud of him of Kenzo bachire kintecho so abashongozi baha bachege kintecho beyihemu okwekundana no kwemanya so njangwe ndongo yita handi tayine buzubona aha no kubashaba ngo bakore quality music umuntu aguma yitwara mu gukora byishongori 10 bitine kibukumanyisa no gukora kimwe kine kikora ki ekinamani wajire kutaya yongere kutangariza yo tagambira abana office ya umaheri bakutayayire ya office tukatujinara musime mukama building batukare ntere umuntu ko banayenda nanshanga Amazon building level 2
So yongera kohora abantu twereze n'inamba y'esimu if you free. Ya abo kuba mbenda kumbuzaho ninga kugira babuza music na nakine byone bikwatere n'endongo no waza kumfunira Kabaka Symo byono ba WhatsApp ba YouTube ba Facebook ba Twitter Instagram Kabaka Symo kandi inamba yanje y'esimu ni 0 mushanju 0 ina 13 ashatana munana deni 0 mukaga kandi handi no kwenda kongera kwita abanyambara bona naheru yambara because program iriho mbakwetana na systeme azibona aba Uganda they will be around when tweti hanga ryono mbugufu nana abaheru yihanga bishe barebeshera beshirya kandi abanyandongo obarahakagisha ko kweshongora mazima ukore kintu cyiryo yemuruke kare yetege yamani ongere kurange kibari bafune ba sponsors yamani yetege thanks for your time brother you're the best I sign out for now ninsimira kimwe wanatureka kuruga twatandikira and Beazini ZDJ Serebo Wambara utakayibwa twatugira Martin Fashion thanks for supporting this program Urban Electronicals we bari mnonga utakayibwa kuguma nofuna kamere kakabi a fresh Rusania restaurant it is where I always be Beazini ZDJ nakora na Asman of Savage Day Muswaga is there in the production mwebare mnonga mukama nakora Selecta, kuluta ninga kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.